ngasi numida waram phongkiba tongan tongan ba manipuri siphongsing amasum thokiba thodo wathok singdagi maruibi ipausing myamna thamjabi ahmada kanglaipak ki mairadagi lakhusaraga manipur thokliba lal lusinna ba prime minister unabagi mahuta satar flight tungduna cm na lusingduna kumbha mela sarugyaduna tribeni sangam Erupkhre union home minister unaba phangduna minister kemsan imphal thulakli haukiba sai english ngani ga kungo humdogi me ahumdagi hauna manipur thokliba tha kun helaba lanasi barat lenga amadi manipur lenga ani na loisinduna tangdu loitaba manipur am oihenba ngamdeduna praja miyambu mai iklaba khang mathaka thangatuna thambaga manana leiringai serasida rajniti gi oiba Charangnaba mathulaktuna hena leitadaba manipur am oirakpa yabigi phibamda haujik leiri Sairasida Chief Minister N. Berena Lusingduna Prime Minister Narendra Modi unaduna Manipur thokliba lanasi loisindana bahonabagi mahutta UP gi Prayagars pangthokliba Mahakumbha Mela da ngasi Torel ahumgi itinpham oiriba Tribeni Sangamda Eruptuna laikhrumkhre Chief Minister N. Berena Lusingduna Works Minister Govidas Konthaujam Forest and Environment Minister Thongam Bisorjit Cap NPD Minister Laisangthem Susindro Yauna Lamlai AC gi MLA Case Ibomsa Langthabal AC gi MLA Karam Siam Kumbi AC gi MLA Sanasam Premchandra Madi Pachoi AC gi MLA Kunjakesor Sarugyaduna Tribeni Sangamda Isingda Eruptuna Manipur amasum leibasigi yefaba nungaiba pinabinaba thamnisaki Mahakumbha Mela Sarugyakiba BJP ki Senior National Party ki leader MP Ravi Shankar Prasad unaki Mahakumbha Mela asibu sarugyana bani haiduna ngarang Chief Minister N. Berena Nungthil Imphal thadokibaga loinana BJP ki MLA Minister singaduna athengbada satar flight Imphal thadokibani amaramda assembly mifam nakshilakpaga loinana Chief Minister N. Berena Lusingba lengak manungi oiriba minister amasum MLA singi manungda yanadaba kya leiba uba phanglakli makhogi marakta Chief Minister N. Berena saugatpa madi saugatpa pamdba kanglup ani thoktuna leiri Saira sida Chief Minister N. Berena Lusingba lenga sigi RTNPR oiriba yumnam khemsandi Delhi dagi ngasi nungthil Imphal thunglakre Magna Imphal de hek thunglabaga airport ta paumi sing unaduna Delhi da paishulubagi maram kari leibage Union Home Minister unaduna wari sanakiba laikibra haina hangba matamda no comment haiba ohay sitnatana wapam amata phungdoklamba laikidi Minister Wai Kemsan nahan Union Home Minister na kaurakpadagi Delhi da paishan kibani ngarang phawbada mag Union Home Minister Amit Shah ga unaduna sanakiba laikidabana Minister ngasi Imphal da thulakliba si Union Home Minister unaramdana lakpa oiramba yai haina thajanari hainisu pausta makhatari amaramdana Yari lambi da matam kaktaba economic blockade ki khongjang handokre Jiribam district mapung phaba hospital amu ohenduna miyamna analengi mapung phana phanganbiu hospital sigi MO amadi MS thambiduna lefam thokpa doctor sing staff sing amadi Equipment sing mapung phana thambiyu haiduna monitoring committee 50 bedded Jiribam district hospital na hokiba January mari gi ahingnongyai digi National Highway kuntraga taret Imphal Jiribam lambi da matam kaktana economic blockade sa tharakiba ngasi digi handokre Hongjang asi handokiba gi maramdi ngasi Jiribam hospital da Manipur lenga ki health director masamak laktuna hospital sigi phibam yengsinkiba loinana Monitoring Committee 50 bedded Jiribam District Hospital na taliba maram sab dabi singadu athuba matamna thabak oina pangthoknaba hotnagani haina thajaba pibadagini economic blockade ki khongjang adu handokhibani hari committee asi ki convener TS Montessori na phongdokhibada ngasi health director na thajaba piribasi athuba matamna thabak oina pangthoktuna 50 bedded Jiribam Hospital bu mapung phan analeng sangama ohenana bigi thabak paikhataba tarabadi Economic blockade tiki henba akan mukhongjang kya sanction gani haina su phongdokhi Amaramdana matik sadaba Chief Minister pham thadu khungakpa isa sing phaba madi hatpa yaru haidana wakat mi pham satakri khungakpa phaba madi hatpa yaningde matik sadaba CM pham thadu haiduna kongpal iran phamda apunwa maira paibi kongbal iran pham thongkhong kongpal Nauroibam laikai apunwa mera paibi kongpal khaidam laikai mera paibi madi kongpal khetri laikai mera paibi sing sinduna ngasi wakat mi pham phri ngasi sada kibu wakat mi pham aduga mari lainan apunwa mera paibi kongpal iran pham thongkhonggi secretary pangambam ongbi anitana phungdokhibada Manipur tha kun hena thokliba irang sida khungak pisa sing lairambagi aikhoi yumla tumba ngamlibani
khun ngaklibi isasing gi marakta su mahairoi kaya marum yauri makhoi singbu ingna tapna mayum da lehanduna ningthina mahai masing tamba phanganbiu haujik thokliba lanpham asida politics ki khudong chaba launabagi damak amaga hunnabagi muhutta lengak pairibana lana si atupa matamda loisinduna manipur miyamba mahoksagi punsidolda ingna singna lehanbiu aki wakan mifam madura saruk yakhibi maira paibi singna makhutta mahairoi hatpa yaningde khun ngakpa phaba yaroi khun ngakpa हाथ सेनब मथौना फब मणिपुर पुलिस कमांडो सिंह थबक्तगी खुदक लौथो कंगलेपाक पुमदगी अफस्पा 1950 लौथो मतिक सादब मिनिस्टर फम थदोमदी मतिक सादब लुसिंग लौथोकदबनि हाइना थाबा बैनर कार्ड सिंगसु पाइबद नतना वही ओइनसु अमतु ओइना लौमिनखि अमरोमदना वांगु ममई सिंह अमदी नोंग्याय हिल रेंज द ऑपरेशन सथबद खुलाई क्या मरुम फगली था कुन हेलब मणिपुर थोकलिबि इरांग असि लक्षणनब सिक्युरिटी फोर्स की कंबुना मणिपुर की सिंग अमसुम तंपा की मफम क्यादा ऑपरेशन सथदुना खुलाई क्या फकत पलेप्त्री खोंजंग असिगी सरुक अमु ओइना ngasi wangu mamai sing amadi nongyai hill range की मफम सिंगदा ऑपरेशन सथब मतमना यामलब खुसु खुलाई क्या फकत पगम रहरि ऑपरेशन असि ngasi अंगन बायुक्त की हौना कक्सिंग की टीएस विक्रमजित की मियंग मखादा SDPO सुगुनुना लुसिंगुना कक्सिंग कमांडो की यूनिट वांगु पुलिस स्टेशन की टीम तरुक सुबा SBFE कंपनी की ट्रूप बटालियंस निफुगो तरुक सुबा असम राइफल्स की F कंपनी की ट्रूप अमदी अनिसुबा महा रेजिमेंट की ट्रूप की अपुनब कांगबु अमना कॉमिंग ऑपरेशन अदु सदखिबने हरि सदखिबा कॉमिंग ऑपरेशन अदु द फोकट पंगमखिबा खुलाई सिंग अदुदी सिंगल बैरल अमा मैगजीन गा कोनबा SLR राइफल अमा .36 की हाई एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड अनि टियर गैस ग्रेनेड अमा टियर गैस सेल अमा ग्राम 600 रोम होइगदबा IED अनि सुपरस्टार थाबा सेंग बोरा हांगबा अमा फंगमंगम खियारि ngasiगी फगलब खुसुखुलाई सिंग अदु गोंगु पुलिस स्टेशन खुसिनरबा मतुंगदा मखाताबा थपक लखनबा केस अमा रजिस्टर तौरे हैन पुलिस तगी फंगबा पाउ सिना हाइरि अमरमदना NPP की MLA बु नुरुल हसन बु असेंबली दा ऑपोजिशन की लीडर की फम हापलब याना लेरी खेत्रीगांव AC की MLA शेख नुरुल हसन बु NPP मणिपुर लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर ओइना हापखिबगा लोइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली द ऑपोजिशन लीडर की फम हापलब याना लेरी MLA काइसिना लेखिद्रबा मतुंग मणिपुर की हानि की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइराम युमनाम जॉय कुमार बु NPP मणिपुर स्टेट की इंटरिम प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे दुगा खेत्रीगांव AC की MLA शेख नुरुल हसन बु वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना हापख्रे शिलोंग नंगरांग NPP की नेशनल प्रेसिडेंट कोनाट संगमाना थोकी बस्तिरोल मगी मतुंगिना हाना प्रेसिडेंट ओइरंबा तदुबी AC की MLA काइसिन लेखिदबा मतुंग मणिपुर यूनिट की प्रेसिडेंट की फम हांगदुन लेरखि पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 11 की मतुंगिना युमनाम जॉय कुमार बु मखाताब ऑर्डर अमा थोक्त्रिबा फाव इंटरिम प्रेसिडेंट ओइना थपुरगने अमरमदा इंटरिम प्रेसिडेंट युमनाम जॉय कुमारना थोकीबा सिरोल मगी मतुंगिना खेत्रीगांव AC की MLA शेख नुरुल हसन बु NPP मणिपुर यूनिट की वर्किंग प्रेसिडेंट ओइना हापख्रे अमरमदना मिनिस्टर खेमसान इम्फाल दा हलख्रे थासिक अहुमद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना कौरकपदगी दिल्ली दा उनब सखिबा मणिपुर लेंगा की RTN PR मिनिस्टर ओइरिवा युमनाम खेमसान ngasi नुमियुंग मतुंग पुंग अमताबदा दिल्ली दगी इम्फाल थुंगख्रे मिनिस्टर युमनाम खेमसान इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखिबदा पाउमिसिंगना दिल्ली दा सतलुबगी मरम हंगबदा सतलुरिब खोंगसद असि मसागी हक्सांग येंगथोक सतलुबने हाइना पाखुम पिरमखि पाउमिसिंगना खोंगसद अदुदा बीजेपी की नेशनल लीडर्स सिंग उनबगी मतांगना हंगबदा कनाग उनखि हाइबा ताकपगी महुत्ता नो कमेंट हाइना खुमलखिब नतना अतोप वाफम अमता फोंगदोकलमदना सखि थाजनिंगाई पाव की मतुंगिना मिनिस्टर युमनाम खेमसान की दिल्ली की खोंगसद तुद बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग इंचार्ज ओरिबा समित पात्र उनखि उनखि बदुदा हाउस स्टेट असिद लैरिबा बीजेपी लेंगासी की MLA सिंग की मनुंगदा वाखलोन तिनदब लैरिबा चीफ मिनिस्टर सिनगदबनि हाइबा वाफम लाक्लिबसिगा मरी लेंगना थासु की तरादगी फंबा हौगदोरिबा चेसी की असेंबली बजट सेशन असिदा बीजेपी मनुंगी लैरिबा वखल तानदबा सिना मरम ओइरगा इरांग थोक्तना असेंबली सेशन निंगथिना सथबा यानबा मिनिस्टर वाई खेमसान की वरी सानखि बदुर यानबा पुरक ngamdabadagi मिनिस्टर युमनाम खेमसान यूनियन होम मिनिस्टर उनरमदना मणिपुर थोलखिबनि हाइना पाउसना मखातारी मखासा थरक पोइना तो पाउमना नुपा नुपी सब मानबा मि येंगलसी हाबिगी मा पाउ पुबा साइकिल रैली अम सख्री
नुपा नुपी सब मानना पुनः लेमिनरबा मतमदा चौखटप लेबा अमा ओइबा ngamgani haibigi panamda India gi Prime Minister Narendra Modi na nupi masa kansi nupi masa sing mai tamhansi haidun hawdokhiba beti basao beti parao scheme sahi tara mapung pharpaga loinana nupi masa sing awang ba thakta mai masing tamhanduna nupa nupi sap manaba mi yeng lasi haibigi mapa pu cycle rally ama ngasi sakre thauramasi Bishnupur District Administration District ICDS Yalamadi District Police Bishnupur na punuk samnaduna January kungani thoidigi March nipan phawu sathagadaba beti basao beti parao gi thorom gi manungsana ngasi gi cycle rally as Bishnupur gi oina pangthokpani SP Bishnupur gi office tagi SDPO L Khogen District Program Officer District ICFACL Bishnupur Hais Sunita Bina OC Bishnupur A Amitabh amadi Women's Police Officer Haisa Lakshmi yauna SP office tagi lamthaki ba cycle rally duda Women Police ki cyclist samarum na saruyaki cycle rally du Bishnupur Kaithel phawraga Forest Gate phawba satluraba matung SP office ta amu halaktuna losinki District Program Officer ICDS CL Bishnupur Hais Sunita Bina Khunai ma sakhatpa highway nupa nupi thongma na puna satminaraba matamda sakhatpa khunai ma oiba ngangani Kanagumbagi masa mase masalamadi masusingbu apaba mahimasing tamanduna khunai sigi tungi lambi ama sembada sarugyansi haiduna miyamna khangana ba paujel pubo cycle rally sisinmani makhata na su tuan bihiram kyada nupi masa singbu kansi nupi masa singbu mapung phana mahimasing tamhansi haibigi tharam March nipan phawba leptana pangthokigani haikena su pausta makhatari amaramdana naha singi mayokta leiba bazini Union Minister na satliba sayi sigi oina handakta Parliament ta puthokiba budget asi naha singi mayokta leiba amadi akhanabi state kharagi yenglaga puthokiba budget ni haina Manipur Pradesh Youth Congress Committee na maral sirpaga loina budget asi ki mayokta akanba khulaw kya laukre Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi thaumi singna sinduna hiyanglam awang laikai da budget asi ki mayokta khongjang sanction baga loina budget asi ki mayokta wafam kya phongdokre khongjang asi ga mari leina committee asi ki president wai Anana Fondokibada, Handaka Potorakiba budget a city Tasing and Nahasingi Damak the Kari Sukhandrava, Nahagi Mayuk the Lairaba budget a money, Masi India Pumbigo and a quiet level Housing a sea artificial intelligence, Irama Oirabani, Asiguma Matamasi Yoraba power with a budget a sida, AI, automobiles, Oxys, science and technology in a single industry Kiagi Matanga di Mamita Uba Pangde and Pontoki, Mana Makatana. Moral Shiratun High, Bazet asi Modi government political gi Kudong Saba Lonaba Honaba, Missing Mikaina Bazeramani, Bazet Asina Bihar Gumba Akanabi State Krakatama Kana Papiri, Hausi Sahi any here Namai Sakli Batang du Laitana Labang Amatriba, Manipurgi Matang the Karigum Wapum Amata Supandi, Akanaba Pekes Amata Supandi Henasu, Pain of Wapum Gapfondoki, Amaramdana, Residential Training Hautokre, Ministry of Culture, India Government Ki Makara, Palem Thangta Sidam Sang Sinduna February Amadagi March Ani Pau Satakada Banumi Kuntrani Gueva Residential Training Program Tera Yankom Letter Community Holder Palem Thangta Sidam Sang Sinduna Haudokre Haudopigi Thoramadu the local elder or Memsa social worker or Danesori Amasum artist and social worker Ibungona guest of honor amadi president oina saruk yaki haina Palem Thangta Sindamsang Imphal secretary CS Premavati gi sirol aman hairi Amaramdana KYKL gi asang balanmi susil gi mangani lehul pangthokre tha sigi ani de thokiba lebak thiba thaudo amada leikidraba kanglei yawol kanbaluk KYKL gi asang balanmi moirangthem susil Elias Athauba Sugunu Awang Laikai, Laikidavagi Mangani Lehul Tambagi Tauram, Nasi Sugunu the Leba, Singtam Community Holder, Lamdamadugi Tuan Mapam Singaki Lakpa CSO Singi Mihut Maya Pai Bimadi, Miamna Saru Yaduna Pangtokre, Tauramadu Sugunu Kaikil Pauduna Miam Gueba Kongset Labamatung Sugunu Awang the Leba, Athaubagi, Pokpamda, Kongset Lusinki. Mangani Lehulgi Tauramadu the Saru Yaraduna Sugunu Apun but Maya Pai Bi Luki Secretary Ahibam, Santoi. Sana Sanuna Pungokibada, Manipur Tuklipi Irangasi, Karamna Lushin Gatake, Hairaduna, Pali Valenga, Wakalamata Kantaningi, Political Yawaikum Taunabasi,
यामना नुंगाइतबा फावी नौरिबि इसा क्याना मकुता खुलाई पाइरगा थोलकलिबसि करिदगी थोलकलिबनो हाइबदु खन्थबगा लोइनना लेंगाना मियेंग संगहनिंगी हाइकेनसु पाउसता मखाताना फोंदोरखली अमरमदना मैहौ लांगपोक थोक्तनाबा मियामना सेक्शन थौरांग लौखटपियु असित अवान थाना लाकपामदि इसिंग तांगबा मतम ओइबना मैहौ लांगपोक थोक्तनाबा मियामना सेक्शन थौरांग लौखटपियु मैहौ लांगपोक हेक थोकपगा ख्वाइदिगी थुबा मओंगदा मणिपुर फायर सर्विस ता पाउ पिबियु हाइबा मणिपुर फायर सर्विस ना खंगलखली मैहौ लांगपोक थोलकपा मतमदा मियामना पाउ पिरकपदा खुदोंग सानाबा लमदम असिदा लैरिबा फायर स्टेशन अमदि फायर सब स्टेशन सिंगी कॉन्टैक्ट नंबर मियामना खंगलखली इम्फाल हेडक्वार्टर की ओइना 24501001 नत्रगना 8415925200 बिष्णुपुर की ओइना 8415925190 सुसांपुर की ओइना 8415925191 संडेल की ओइना 8415925192 जरीबम की ओइना 8415925193 कक्सिंग की ओइना 8415925194 कांगपोपी की ओइना 8415925195 मयांग इम्फाल की ओइना 8415925196 मोइरांग की ओइना 8415925197 मोरी की ओइना 8415925198 सेनापति की ओइना 8415925199 सिंघाट की ओइना 8415925201 सुगुनु की ओइना 8415925202 थौबाल की ओइना 8515925203 टेक्नोपाल की ओइना 8415925204 उरखुल की ओइना 8415925205 यारीपो की ओइना 8415925206 लोइतांग खुनौ की ओइना 6909389580 मदि नंबोल की ओइना 6909789525 ता कांटेक्ट तौबियु हाइरिनसु पाउसता मखातानसु फोंदोरखली तेंतन मसुमना म्याम थमजरमगे दुगा हौजिकुइनदि म्याम पाउसु मतांगसे लुसिनजरगे मसुम मखाताबा नौबा अपडेट म्याम पुनंगाइ मिनसेना चैनल सिगी मेकेरिगिसु म्यांगी मफमदा मखाताना थमजरी मखाताबा नौबा अपडेट म्याम पुनंगाइ मिनसी